magtag guys, mga untaw. Oh. Kanang sinina na to, ilagay na. Kung pagawas ayaw. Kaon na kaon na. Rada. Oh. Yan. Dito kog imol, palit ko kanang fried chicken o baboy. Sa imol. Baboy. So imol, dito ko palit imol. So ano. Ito nakabugnaw ko. Ano yung kinabuhay isa by duty ba? Kay Bagyo. Kira kita kaon. Iya eh. Mana? Elmal. Yeng! Asa man? Ano ka basa-basa man ka? Kaya tawag pa kayo. Ingat. Ini aku lupa.
Nagbubuta. Nagbubuta. Hala. Ha? Dahil Ten! Ten! Salamat busugan ako gid. Shout out ko ng mga taga Asturias diha, mga family Pastorite, family Bahardo, sila Ail Rojo, si Patek Estrella, si Genesis Bahardo, si Vincent Mamong, o si Patek Estrella, o si Red Bahardo, o si Bolantoy, Vincent Di 4 ay kanti lihog lugo subscribe yung YouTube channel si subscribe please taga Asturias taga Tubigan Manok sila si Imad Awit kung tayo ginabasa ang buwis laan Mil Inoy, thank you manawag kaon, thank you, blessing.